So hey guys, welcome back to my channel. Jotro sari kaham and channel no trip la khakam ba khosam ya payu. So friends, tinio ke chung bo video ni sile nei now jodi se Facebook jodi se use ke to hanke inga boro to ye chung tini sale nei Facebook ni password ba ke change ke nei inga bang ma bro sia je breke chung Facebook ni password no change ke nei inge kuno somoyo chung Facebook ni password change ke nei nang moto inge abor chung breke change ke nei ang tini bo video ni full process hakna nei ke video bai pai thomon jara krongya to ni inge channel no subscribe kinta podi ke share kedi like kedi so unke hindi video start kele chung nai lene break chung abo Facebook ni je password abno change kenai. So let's start the video. So guys, first of all nini je Facebook application abno open kedi nini Facebook application open kepen por ken edi friends jang side by right side by kero nedi three line aro click keri di three line o click khenke last othandi scroll down kene di ro nang ro no setting option o click kedi setting option o click kepen por ke tre ke setting option nang no nai ro nai di setting option aro click keri di aro click kepen por ke nai di to sa tolare wo scroll down ke por ke na security and login aro click kedi security and login option o click kedi aro click kepen por ke nai di friends tolaw thandi nai di ro change password hinge to ro change password na click kheye nini password no change kheme ke beke change khene khine difference ro current password means nini je present password to je nini password tongo oto no jodi se paw tha ke no forget password kheye bala meyo jodi se paw ye no just change khenin chumong ke ro current password nini password ile adi current password nini password depend porike ro nini new password mari nai new password depend porike ro renew same password or jenini new password no rima ke ro siu nini renew je new password diba abno no ro ke hanke click ke peke nini chamote ke no kheladi jate no poy amodi khatoni ma jatke ke abon pore khane difference password depend por ke ro update password click ke por ke nini je Facebook ni password apo successful change ungye thana ke bodin ke no nini Facebook ni password no simply ke no change khela mayo ro kuno problem kroi arpon ang just je sia ke tongne mo eba rungya ke tongne pandao bo video snam se so asuno video jodi se na problem to ban siang ko sungmoi comment box o comment keding ke na video no helpful ke matok ke comment box o comment ke sadi so tinin jorale asuno bo video so ke next video chungma lai finai so tata bye bye.